Dobrodošli v novi mladinski oddaji. Zopet smo za vas pripravili veliko različnih prispevkov, pa si jih oglejte. Prva zelenjava v Kostanjevici. Tako stare stvari dobijo novo uporabo. Punce, mladoletniki, ne morete. To tukaj za mano je zelenjava, to je v bistvu vseslovenska akcija. Mislim, da par let nazaj se je nekdo spomnil in potem se širi po vsej Sloveniji. Gre pa za to, da si ljudje izmenjujejo semena, zelenjavo, izkušnje, knjige, pač tak čas, ko se začnejo te stvari menjati. Smo v Kostanjevici na Krki pred Lamutovim likovnim salonom, kjer imajo en tak zelo lep vrt, prav za kakšne take prireditve. Organiziramo pa v društvu Terra Vera. Tlele je štanta, tukaj to je naš edini profesionalni udeleženec špargli. Ja, tako. Tega malo poznam. Ti se zdaj špargli ukvarjaš? This is the Italian stand. Today is also the pop-up restaurant day. So it means that it's an international day that everyone can make food and share it with people without license, We can make food and share with the others. This bruschetta. Bruschetta. What is inside of this one? This is ham. Ham, yes. Fresh cheese. Fresh cheese, yeah. Cream, salt and pepper. Salt and pepper. And that's This it. is only to put in the In the bread. Mi smo se odločili letos, da priključimo še izmenjavo oblek, ker se nam zdi tako tak fajn način, da ljudi združujemo in da jih spodbujamo, da si delijo onkraj, sam prodaje, kupuj in tako naprej. Nisem čist. Škoda. Čaki. Je tukaj. Ta. Kul, daj probi. Ampak probi ti pa bleveš. Meni pa. Ne. Velika. XS, pa to ni XS. Ampak XS to je več številka. In kaj ti? Ja, po smrti očeta nisem vedel, kam naj bi dal vse njegove obleke, ki sem jih prinesel. Ja, to se mi zdi, da je tak lokalni odgovor na globalne izzive. Naprimer imamo, bojimo se klimatskih sprememb, pa gospodarske krize in tako naprej. In to so take male stvari, skozi katere lahko rešujemo velike probleme. Že s tem, da spodbujamo ljudi, da si menjajo, pa delijo, namesto da vse kupujajo, pa mečejo stran. Papirnate rolce. Od WC papirja. Plastično posodico jih postavim. Ker spomlad imamo teh sadik cusilja, pa ostane pa. Zakaj ne bi podarili nekomu, ki pa ima prav prijetno? To je pa buča velikanka. Ampak je jedilna, zraste pa, tam rabi pa prostor. Zelo velika zraste. In za naslednjič, mislim, fino bi bilo, da je še več neke ponudbe, take kulinarične, da se še to malo širi, da to ljudje sami prinesejo, mislim, spečejo nekaj, pa prinesejo. Garažna prodaja bi tudi prišla v poštev. Kakšna muzika manjka, se mi zdi, nekaj takega, kulturni program. And people are enjoying, so we are satisfied and happy. Dober tek. Hvala. Stara tovarna Smodnika, v kateri mladi iščejo nove načine uporabe prostora.
Glavna dejavnost kemijske industrije Kamnik je bila proizvodnja rudarskih razstreliv, črnega smodnika, vžigalne vrvice, pirotehničnih izdelkov in pa kasneje predelava odpadne aluminijeve folije in izdelava aluminijevih past. My name is Maxi. I'm an EBS volunteer from Germany, and me and 3 other volunteers also from Germany, are working on the project Gunpowder City, and this model is the first part of our project. It's a model about the KIK factory, about the whole factory, which is really big, and they produce gunpowder there for a lot of time, a long time, and like 2 or 3 years ago they completely stopped producing, which is quite weird because the production went actually pretty well and they made a lot of profit still, and it was a big part of the industry of Kamnik, an important part for the economy of Kamnik, and a lot of people lost their job, and there's not a real reason for that. So 2 years ago the production just completely stopped and everyone left. And if you go inside KIK now, you can still see everything is still there. There are tools on the desk and clothes in the lockers, everything is still there. It looks like they just left yesterday and they might come back for work. It took us some time because we've never done something like this before, but we got a lot of help from architects in Kamnik and a lot of people who were really passionate about this project as well, because for the people in Kamnik it's very important. Zaposlen sem bil v kemijski industriji Kamnik od leta 1968 do leta 2001. Leta 1968 sem začel kot tehnolog v pirotehniki. Po vrnitvi sem približno 3 leta prakticiral v obratu črnega smodnika in vžigalne vrvice. Potem sem cirka 7 let delal v razvoju na področju razstreliv in pa zadnjih 20 let vodja obrata v razstrelivu. Ta objekt je v bistvu nova patronirnica za patroniranje razstreliva. Razstrelivo je po tem transportnem traku prišlo na zgornji etažni prostor, tako imenovani oder, od koder sta bila zaposlena običajno 2 ali 3 delavci, so potem iz razstrelivo, ki se je nahajalo v vrečah, polnili v polnilne lijake patronirk. Ali ročnih patronirk ali avtomatskih patronirk. Ta objekt je bil zgrajen približno leta 1971 in takrat tudi ta drugi objekt, ki je pakovalnica. Tako da je, bi rekel, patroniranje pa pakovalnica sta povezane. Sem Draž domačin, živim v okolici Kamenka. V Smodnišenc sem pa delal nekako od leta 1982 naprej. Ne sicer takoj črnomosmodnik, ampak sem bil prej 7 let v pirotehnik, pa sem bil pa dejansko 18 let v črnomosmodnik. Tla so pripeljali recimo binarno zmes, to je pa zmes oglja pa žvepla, pa kalijev nitrat. In tla smo mi stresli, pa se je pa to z določeno količino vode zaulil in ta kolodrop je to gnetil, pa se pa to vse iztela, sicer tla je olivni liste, ampak je vodojena, se iz tako lopatasto lopato vse ven pobral, v kosti in to sem pa jaz dobil dol v svoj te kolače, v svoj objekt, tam sem pa jaz to pa v prah spet nazaj spremenil. The first step was to find a plan that was the most recently made. I wanted to make it as easy as possible because the most important thing for us was to show how big it is and how many buildings are in there. We did all the buildings, all of them are out of wood, and then we gave each building a number and we went inside KIK and we took a picture of every single building that we had on the map. Now you can type into the computer, you can type in the number that you can see here on the building, and then you can see a picture of this building. Also a description what was in there. So for example, if you would type in 221, you would see a picture of this building, which was the laboratory, and it would say this is the laboratory, and they tested substances for the production of gunpowder and everything else they produced in there. Here is Dom Culture. We call it Building 0 because for us it was the starting point, and then there is the building that we just recently bought, which will be Kickstarter.
Jaz nekako že takrat, ki je bila 150. obletnica Smodnišnice, mislim, obstaja Smodnišnice, sem gratov nezaupljiv, in sem si začel počasi iskati službo drugje, tako da takrat, se pravim, sem se počasi odločil, da naredim ta korak, sicer težko, 25 let sem pač pustil svojega življenja v te tovarne. Strah bi rekel niti ne, raj sem skoraj tle bil kot doma, ker včasih je kaj počel, pa si se ponoči zbudil in prvi si pomislil, da se je to v firm zgodilo. Čas pa pač prisoten zraven, pa takoj veš, koliko je ura. Vsak navarni objekt ima na vidnem mestu rumeno napisno tablo, koder je determinirano maksimalno število delavcev, ki so lahko zaposleni v tem objektu, in pa maksimalna količina razstreliva, ki se nahaja v tem objektu. The second part of our project was actually industrial heritage. So we wanted to go inside and find out what happened there, the reasons why they left. With KIK, everything is constantly changing. There are still people working there, or the owners that have a lot of control, of course, and there are a lot of people trying to figure out how to use the place and what to do with it, but it's constantly changing. There are so many people involved that we can't really make a plan how to use the place. So this is the power plant of KIK, and at the beginning it gave the power to whole Kamnik, but later then for the whole KIK area. But the KIK area, the whole factory, only depended on that power plant, so it didn't depend on anything else than this. That's the only source of electricity the KIK had. KIK se je zaprl, po moje, odkrito povem. Ja. Mislim, da zaradi nesposobnosti vodilnih delavcev. KIK, zakaj so ga zaprli? Mislim, to je težko reči, glede na to, kar sem zdaj slišal, pač, da je kupec Holstein še zmeraj pritiskal, da bi izdelovali, ker mi moramo vedeti, da smo bili mislim, da smo bili tretji največji proizvajalec črnega smodnika v Evropi. Bili smo sam špic po kvaliteti. Pri nas primer, da so Čehe od nas kapvali smodnik zato, da so ga iz svojmo mešali, da so imeli kvaliteto. In tla, zakaj so ga zaprli, vemo, vse to vemo pri nas, to je pač slovenska misterija, globalizacija, nobenega odnosa, v bistvu služenje denarja s papirjem. Nobeden se žal ne zaveda, da karkoli hočeš zaslužiti, prodati moraš iz rokam narediti. In tla je bil tudi vzrok, hiter zaslužek, divje lastnine, in to je pa posledica, da smo tudi KIK prišel, kamor je prišel. To je tako moj čisto objektiven mišljenje. Industrial Heritage Department of the museum. Ja, mislim, da je bil nazadnje, da je bil direktor Erbežnik, ampak lastništvo so prevzeli trije možje. To je bil Smole prvotno, potem Gliha in pa Prebil. Smole je bil odgovoren praktično za proizvodne obrate. Njega je pa Erbežnik nasledil. V glavnem takrat je bil direktor Marko Smole, in mi, fantje tla, zaposleni v Črnem Smodnik, smo prišli na idejo, da bi pač sami vzeli Črni Smodnik pač odkupili, da bi postali pač misli lastnika. Sicer seveda nismo imeli kakšnega hudega denarja, ampak smo rekli, da bi pač vzeli kakor kredita, ostalo bi pa dal kar naš Črni Smodnik pod hipoteko, to, kar so pol vse, po cel Sloveniji se kar vse dogaja. In mi s to idejo pridemo na upravo, v glavnem so gor vse pošizle. In je bilo pa tako, da to je nemogoče, da te vi delavce odkupite, obrat sami, to ne gre, ne more biti. No, in pol je poanta, čez
nekaj določenega časa, a ne, je pač Marko Smole spravil enega agitatorja, da je malo naredil reklamo med sicer že med upokojencem, ker mi moramo vedeti, da svoj čas je bog sem jaz v KIK se zaposlil, nas je bilo zaposlenih čez 1000 ljudi. In to je lepo število tudi upokojencev. In te upokojence seveda so imeli vse te certifikate in so jih vse veselo prodali. Marko je pa lepo vzel kredit, je dal šmarco plastiko pod hipoteko, s tistim denarjem kupil lastniške deleže vse in takrat se pa pol začel vse tudi to podirati. V glavnem mi pa tega nismo mogli nabaviti. Actually, you can see here how they destroy everything. They cut everything down. The railroads are broken now, and it gets worse in the back, so they don't care. They cut down everything, and they break everything, and it will be gone in a couple of weeks, I think, at least in a month. No, zelo interesantno bi bilo ustvariti neko okolju varno in pa neškodljivo industrijsko cono. S tem bi pač poskrbeli za nova delovna mesta, ker vemo, da jih je tako in tako primanjkuje. Mladina praktično se nima kje zaposlevati. To se mi zdi bolj pametno, kot pa neki Beverly Hills ustvarjati, neka golf igrišča in podobne zadeve. To je žalostna zgodba. Srčno pa upam, da mogoče, glede na to, da v vsak naselje imamo nekaj zelenih površin, da bi pa vsaj tela določene stvari se ohranile, kakšen koli odrob, kakšna stvar, da bi imeli za namce vedeli, da smo kdaj delali črne smodniku v Kamenk, v bistvu črne mlinarja, da se to ne bo pozabil, no, res. Moja je pa res, moja pa vedno želja, da bo to ohranil en tak nazajček. So our organization just recently rented a house in Kik. It's the first house when you come inside. And we are going to make a co-working place out of it. So right now we're renovating it. It's a lot of fun and there are a lot of people involved and passionate about this as well, because we're slowly using Kik more and more, which is also part of our project also was to reintroduce the people of Kamnik to the place, to this abandoned place. And yeah, we're slowly getting there, I think, and it's a really cool thing. Actually, this was not the plan of our project, of our EVS project, but it was just a great opportunity for our organization and for us as well. So we took it, and it's a lot of fun and it's very interesting. We don't know if they will keep the place the way it is. Probably they won't. Probably they will just destroy everything, which is sad because there's a lot of important industrial heritage in there. At least we saved some part of Kik. We could save one building that we can now use for something good, and maybe even use it to remind people of what Kik used to be and of all the interesting things that happened in there. Na kaj pomislijo ljudje, ko slišijo besedo Slovenija?
Ljubljano za Slovenijo in pa navzgor, zato bi si želeli, da bi zaenkrat stvari popravili v Sloveniji. lokaciji z mojim prostovoljcem in sem odvila za Slovenijo na odlični lokaciji v centru Evrope. To je moj uspeh. Poglejmo si, kaj počne Miha z brati v podjetju natiskaj.si. So we'll go now from the beginning to the end of the process. Watch yourself, watch your step. Come. We were first printing on textile, so on shirts and stuff like this, so other technology. And then we started with Klinotisk is for doing this, what is sewn to the this label. So and after that we all three brothers moved to Ljubljana and decided to start printing on paper. That's how we started. So okay, the first thing is customer and designer, but this is not our part of job. When they get the file, they send us the file. The file goes to print production. This part is divided, needs to be in a special room to minimize dust and everything. Files come here, they are processed here and changed so they can fit for this machine. Inside are inserted aluminum plates that at the beginning look like this. They are all blue, so you put them inside the machine, they go here, the laser draws on it, and it goes out of the developer. And something like this, and 4 plates, so 4 colors, make an image. So it depends how much color that it mixes together on the paper to get the right color you need. So okay, this is the beginning, then the plates go out. All the colors are based on natural oils, so they are environmentally friendly, so no
no risk of polluting people or environment by those colors. The separated colors are put on the plates. The plates are put in the printing machine. Inside the color, there is color and it's dripping on the part it should be. It's all computer controlled. After printing, there is a cutting machine which cuts to the right format. Then, if this would be flyers or posters, the production basically would end there. You would just pack it. But if it's a book, let's say, then it goes to folding machine where it's folded again correctly by the pages. And then depends what kind of book it is. If it's magazine, if it's brochure, if it's hardcover, then goes to all of these machines. Then the product comes out. You pack it. And to print a book, how long does it take? You can do it in a day. You can basically do it in a few hours. We do printing for whole Europe, mostly for, at the moment, for France. Also, we did quite a lot of job for Belgium and Netherlands, also Germany, some jobs for Italy. Why my job is important for the society? I think books are part of our history, and so books are important, and so my job is important. And books are cool, come on. Dan knjige v Krškem s špansko veleposlanico. Bajo las glicinias te desvelé los versos de mi historia y tú los deslenguaste con estilete eslavo. Te miraba sin comprender mis palabras en tu voz, en tu lengua, pendiente de la caricia que desgranó el poema de esta tarde. En España se celebran hoy en todas las ciudades españolas una fiesta del libro. En Barcelona, muy particularmente, es el día de Sant Jordi y existe la costumbre de regalar un libro y una rosa. En Madrid también, pues, por ejemplo, se está leyendo ahora durante 24 horas seguidas en el Círculo de Bellas Artes, se lee El Quijote y distintas personalidades, desde escritores muy famosos, a veces hasta el presidente del gobierno ha ido a empezar la lectura, se van sucediendo personas leyendo distintas partes del Quijote. Y, bueno, desde que llegué a Eslovenia tuve en mente que quería acercar los mundos. Eslovenia es un gran país de lectores y quizás la literatura en español no es tan conocida aquí como puedan ser otras literaturas centroeuropeas o literaturas en inglés, ¿no? Me gustan mucho los diálogos literarios y los diálogos entre distintas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, me ha encantado que hubiese, que es una costumbre muy eslovena, que haya música en... Uy, esta música no está... que haya música en los acontecimientos, o me gusta también, pues no sé, entre pintura y literatura también. Creo que es muy enriquecedor ese diálogo entre distintas manifestaciones artísticas. Yo lo que sé hacer para expresarme es escribir, pero me encanta ese maridaje entre distintas expresiones artísticas. Slovenska cesta era para mí la gran vía de Ljubljana, con un río Ljubljanica que yo trazaba paralelo, pero se escabullía en meandros,
y 3 puentes que me desorientaban con apariciones inesperadas. Agazapado en las curvas del río, a veces me topaba con un centro arbitrario que se movía sin control. En coche, aquel laberinto se enredaba y un día me encontré en un túnel. Desamparada, a oscuras y en ataque de pánico, pensé que desembocaría sin remedio en Klagenfurt. Logré disciplinar las calles en bicicleta y andando. Con el tiempo se pusieron en su sitio los sitios. La ciudad se hizo a mi tamaño, pequeña, como decían que era, y le cogí confianza. Los 3 puentes se asentaron al lado del mercado. El Ljubljanica se enderezó y entendí que el centro es su vientre. Puse a Metelkova en su lugar, al castillo encima, y me hice de Ljubljana conforme Rimska creció como un brazo en mi cintura. Hvala lepa for inviting me. Thank you very much, and thank you very much for you all to be here. Nogometni turnir s promocijo miru in solidarnosti. We get on the second place, the EVS team. Congratulations! Sabella! Come on! Somebody has to take it. Congratulations! On the first place, MC Litia! two girls, one cup! The EVS team is the fairest team of the tournament. Come on, take it. Hey. Please stay there. We will take a group picture of all football players. No, to je bilo za danes vse. Vidimo se, ko bo še topleje. Do takrat pa uživajte poletje. Adijo!